Yes, turabasuhuje cyane abakunzi ba GNB TV. Ibi ni ibyishimo bikomeye cyane ku baturage batuye mu mujyi wa Uvira. Uko niko bakiriye ingabo za M23 rwose zaraye zikabye uyu mujyi ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12 2025. So rero uko urugamba rumeze uko rwifashe muri iki gitondo cyangwa se uko kuri iyi tariki byari byifashe, rwose ingabo za M23 muri iki cyumweru zimaze kwadivasinga, zimaze kuva Kamanyora zerekeza Uvira. Rwose kugeza ubu ngubu Uvira yamaze kugera mu maboko ya M23. Ikindi twababwira ni uko ku munsi w'ejo ingabo za Wazalendo ziriwe zihanganye n'ingabo za FARDC muri uyu mujyi wa Uvira. Ubwo barwanaga bahangana, ingabo za Wazalendo zishaka gusahura abaturage cyangwa se gutwara ibintu by'abaturage, naho ingabo za FARDC zo zirimo zirarwana no kugira ngo zirinde Wazalendo gusahura, aribwo nyine bageragezaga no kurwana. Icyerekeye ingabo z'abarundi, ingabo z'u Burundi zose zirimo zirahunga rwose, imisozi ya Uvira zirimo zirawuvamo, za Tombe. Ingabo nyine z'abarundi zirimo zirahunga rwose zisubira iwabo, ziva mu misozi zigaruka zegera ku mupaka usubira iwabo, kugira ngo ingabo za M23 zitabagoteramo hagati, ugasanga ingabo z'abarundi zisigariyemo hagati. Ariko icyo twababwira, ingabo zo zirimo zirahunga. Ikindi twababwira ni uko umuyobozi wa AFC ari kumwe n'umuyobozi wa M23 bakoreye inama hariya mu mujyi wa Goma, ndetse iyo nama yari yabahuje n'abanyamakuru. Icyo yavuze rero uyu nguyu Colonel Nanga, yabwiye aba FARDC, abwira ndetse n'abari Wazalendo ko bareka kwica abaturage bene wabo b'abakongomani. Noneho ikindi yavuze, yaburiye ingabo z'abarundi, aburira n'ingabo za FDLR ziri muri Congo, azibwira ko hariya barimo barica umutekano, bica abaturage baho atari abaho. Ababwira ati rero musubire mu gihugu cyanyu. Reka mbareke mwumve neza ikiganiro n'abanyamakuru. Twasinye amasezerano yo guhagarika imirwano. Muri ayo masezerano twasabye ko habaho igice cy'ubutaka cyitwa zone tampon hagati yacu n'abo turwana. Tunasaba ko haba ingabo z'amahanga cyangwa se force d'interposition ziza hagati yacu nabo, kugira ngo ejo hatazaba uzarega ubundi ngo yamurashe cyangwa se yamuteye. Nabyo leta ya Kongo irabyanga. Muri izo mekanisme za verification yanga ko dushyiraho igice cy'ubutaka tutarimo nabo batarimo, cyaba zone tampon. Yanga yuko tuzana ingabo z'amahanga zitujya hagati. Ubu nibwo dutangiye gusobanukirwa ko ibyo ngibyo byari bigamije kubahesha uburyo bwo gukomeza imirwano, kuko mu mutima wabo batigeze bareka imirwano. Iki gihe cyose n'ibyo dusinya bo ntibabisinya babikuye ku mutima. Ubu rero twari tumaze amezi menshi dukomeza duterwa, dukora documentation y'ibitero, tukabyohereza Doha, tukabyohereza muri communauté internationale, tukabwira abantu, tukabivuga mu binyamakuru cyangwa se tubibwira abanyamakuru, ariko ntibigire icyo bitanga. Bigeraho rero twumva ko tutakomeza kurebera abaturage bapfa, ko tugomba kugira icyo dukora. Muri uko kurwana tugenda dukurikira aho bohereza amabomba ava, bigatuma tugenda dutera imbere. Ubu ngubu tugeze aho tugeze, kandi nibadahagarika tuzakomeza, kuko ntabwo tuzicara ngo turebera abaturage bapfa, kandi twaraje tuje kurengera abaturage. Ikibazo cya nyuma gishingiye ku ngabo z'u Burundi kuva muri Congo. Reka maze nsubire inyuma gatoya mvuge ko u Burundi ntabwo buri mu
mu bibazo biri muri Kongo. Ibibazo biri muri Kongo biri hagati y'umukongomani na leta yiwe. Ibyo twita inkomoko y'ibibazo cyangwa se les causes profondes de conflit ntabwo Burundi burimo. Uburundi buri muri Kongo mu masezerano ya gisirikare bwagiranye na Kongo kubw'inyungu z'amafaranga, pour des raisons purement économiques qui ne profitent qu'à une classe d'individus. Birababaje kuba abarundi bapfira ku butaka bwa Kongo ibihumbi n'ibihumbi kandi bazira inyungu y'abantu ku giti cyabo. Nta kibazo Burundi buri gukemura muri Kongo uretse kwicisha abantu babo no gutungisha cyangwa se enrichir iyo classe politique y'abantu bakeneye inyungu. Muri communiqué yacu ejo bundi mu cyumweru gishize twasabye Burundi ko bwava ku butaka bwa Kongo. Presence y'abarundi muri Kongo ntacyo yakemuye uretse gutyaza cyangwa se gushoza intambara. Icyambere baje guhindura intambara ya politiki bayigira iy'amoko, irasira ubwoko bumwe. Ubu nyine bari bafite ibihumbi 10, abasirikare ibihumbi 10 muri Haut Plateau. Ni iyihe intérêt national iri muri Haut Plateau yo kohereza abasirikare ibihumbi 10? Muri umugenzi wanjye yabivuze neza, mu Minembwe hatuye amoko, Abashi, Abafurero, Abanyindo, Ababembe, ariko bafata communauté imwe gusa bayigira cible. Batanga itegeko ko nta munyamurenge ushobora kuva mu Minembwe ngo ajye mu yindi mu wundi muhana cyangwa mu yindi village yari yose cyangwa ngo arebe isoko kimwe n'abandi. Kugeza n'ejo bundi bafata abagore n'abana n'abasaza bari bavuye guhaha bagiye bihisha banyura mu ishyamba, barabimenya bajya kubatega, hapfa abantu 4, abandi barafatwa n'imizigo irafatwa. Jewe narahamagaye nabwiye abarundi mugende mufate iyo mizigo muyisake, nimusanga mu isasu rimwe muyisigara, ariko niba nta masasu musanze mu isukari, umunyu, amavuta n'amasabuni biriya byose bikenewe mubisubize ba nyirabyo, keretse niba ari des mesures punitives mukorera abaturage. Noneho barananirwa, barabisaka, babura icyo batoramo, ariko banga no kubitanga. Uburundi bwakomeje intambara kandi buri muri Kongo mu buryo bw'inyungu gusa. Ubu rero twabusabye ko buvamo, ariko kandi nk'uko yabajije abarundi n'abaturanyi tuzakomeza kubana. Ibibazo bihari biri kuri leta y'u Burundi ihari ubu ngubu idasobanukiwe n'ikibazo, ariko igihe cyose abarundi tuzabana kandi tuzabana amahoro. Murakoze.